Khayela ngapha. Khayela nga. Mana lapha ukhayela. Best singer ebafaneni Silolebo Handele. Then bese sibalo. Lapha sengibiza ngaba ama activities amanye poem, storytelling, ama verse angithi. Slow Brighton siziba. Rose Chuma. Well done. Balenhle Sibanda. Balenhle Sibanda. Congratulations. Mengezi Zondo. Morile. Congratulations. There you are. Simpiwe. Then Leslie Ufana. Leslie Boy. Primo. Congratulations. Primo. Caitlin Dube. Then Asimbongeni. Asimbongeni. Then Candy. Ayanda Nkomo. Then ama-mathematical test Lobongani Dube. Congratulations, I'm so imagine. Leslie Girl. Leslie Gaza.
Then silaba ngo-2 abangekhoyo namhlanje u-Isabel Natasha. Congratulations. I'm so Oh, okay. Before uthathele sika-Natasha, then Isabel. Junior MP Then sizacela form 1 to form 4 esingambizanga ukhona lapha. Then izothatha lana. Akulongela mvuzo. Chris, Wonke abakhona form 1 to form 4. Asukumenini phela khona lapha. Chris, kati ukombani. Namankazana. Yini namankazana? Na? My exercise book. Alright. Congratulations. I'm so okay. Congratulations. It's okay. Then back 5, 6, 7. 5, 6, 7. Congratulations. I'm so okay. Congratulations, young man. I'm so okay. Things are all taken to you. Congratulations.
Yeah.
chawethu isipho sakhe. Mazalwane kunesipho. Umntwana chawethu kodwa ngale sikelela isipho ubaba uMasipho. Lesi isikhathi sokuthi umengezi asincedise asibele umhlonitsha uyaqhawula shake phela my friend. Uqhawule nje ababanqoqa. Likhayele ngapha. Asiphamisele into ophiwe libhuku iphele uphamisele phezulu kube. Out of school khona kathi uyangathilwa namhlabasele masoni bakhona abantwana so ma out of school sizabona ngeceleni sikhona
Soko right,